Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Triennial Conference jong ka Sengsang Partai People's Democratic Front kabala long hak sing sajan ka arpo terek unailar arajar arhuar kala penkamti ka kam presiden hau ba Gavin Miguel Mylliem nalor uba Gavin Miguel Mylliem ka parti kala bencet hau ba bantai dor lingdo kum working president naba baro kata ba bantai dor lingdo usulong tang kum acting president jong ka parti bad ka juk por ka parti kala penkamti ru hau ba emlang litan kum working president. Nalor kini ka kam Vice President lapen kamti hau ba James ban basayo moy uba Ivan lumlang marbanyang bat hau ba Joseph Makdo ya ka kam Secretary lapen kamti biang ha uba auspicious lingdo moplang nalor kiwi de kinongkit kam uba Gavin Mylliem ha ka jinge kren bigala pathai kubor ule thu ba ya kinongkit kam pathma ja ka party on sapha Election Commission of India khanang banyo ya ka jing ithu ya kini kinongkit kam pathmai ula ong shu ba lingba kani ka jing pathmai kinongkit kam nang ni syakmat ke parti kan sanang penklan cucu yagi zonal committee hakisnong jong ki district per ke rilom khasi ba centya Aging siya ang labi magpilong conference sa luto ni Islam di Bradem. Andre nakadaw jong iti pangyarpan at jong kumpang COVID-19 itilap siya nala ang video kanita conference. Andre isokmen bat agani ka sleep mamunta nga na ang video meeting. Ako ba nakalyang jong party ro ako kajialam jong di papantai do lindok na acting president agini Islam di Bradem. Isoko ba yasyem ne kawe galay. Aga solusi raja aga khat-khatrik jong ni punai pemerintah baglai bit yang bangkit ya kan ikalipor kum presiden parti. Hoy nakalyang jong ni askwa kan batai sai hangni ba nakalyang jong i la pentau ba nakadaw jong ka singbon kam jong i aga jimbat jong i menteri sarkar ko kan sarkar jala MD jong so ko nakalyang jong i pentulun yang kam menteri sarkar or pentulun yang kam jong parti kam de kam basuk nakalyang jong i da commencement ko pentulun para ka jingi rai lang jong solusi parmo na rai pentit yang kalipor ungkus ya rai nakalyang jong i don ka jikka benskem para ka ni ka jalang ila yo i bayo menyewenship bentalang lagi dekat nakalyang jong district committee nakalyang jong dekat zonal committee bakum jo ki primary committee agaba nakalyang jong i ru niyo i baamensim ka sherhem pangi don ya ka jikka men baskem paling ba ka jini trilang inang la berkio ya ka new party jong i na ko worship oi ya ka jing yalang ru ngadan ka to ni jimpen bank yang bede ba di kam jong party ngadan ki amendment sindir ka to ni ya nakalyang jong i ya siem lang ya jimen jol lang amang isot ko ka bede ba gereti kanyai kam jong party ya ka ni ha se election commission jong ri India ma panyo ni oi aga jalang ni yo i ba ngadan upai ki aku prateli ki zonal committee kaleng sodong jala ba go or ki prateli ki district committee agani ke jalang hinne na yo i ba lai ko ni wan chimta lang or committee ingin akan tujuh yaki bahwa baru sekarang ini sudah di committee dan di batrekam dan di batrekam nengi sotu banang ni syakna biasa dan kam di ni jimpen Thymmai dan ni kalau restructuring jong ki district committee berkunjung yaki zonal committee nak kalian jong i kum parti lingba ke jetre lang ni nyelek rentam pan aktivit na parti nang ni syakmat nang berpenpan e berpam trekam khantam syakti grasu makum malong hoy idan izon committee biar kalian sodong jala mereka bede beti candidates na kalian join ni sa convene ka central election committee pansim padi arai ko khadu adu mentang yang panang pan batai kan no ki candidates ban ya simmentan endeng yo i kalian join zone committee popon ki penpang komensim bagi kuah ban simmentan pan ni election acara pula nengi sotu ko mangilai keren na dang sedang yang no dia ya quality not just quantity comment to apa mau mencepenyan baru kisi macam job tak kato ni they concentrate on the quality not on the quantity dan kalian ka jongi ni sa convene ya central election committee ba kalian jong working president ba katu ni katu kanu kani kita central working committee kilo katu
election pumping. Mylliem padi harai.